خلا بزار کردینه کی نمیمونی خواه کنیم نمیمونی زندگی کنیم روزو میتی تماما دل بالش فنر قد درسه میگیری ما دخترای نشتی اگه زور درسه میگیری تشکر میگیم و دانی همین شوهر دوره دل با فیگاره ای دستی پول ما ترا شناختم میدونی کی پیش از توی با من چی اسلوبیا میمونی اصلا نمیخوام شوهر کنم برای چی نمیتونم شما با سری تنهایی میخواید از این دنیا رو بید من با مهراب وعده میتیم که انتظاری سنگینه انتظارت میشم در خونه مرا ینگت میکشه دارو و طبیب تنها یک سبب است اما شفای آن در دست الله است شرکت شفافرما نمودهای گوناگون داروهای را پیشنهاد می‌سازد که برای برآوردن ریش برای برآوردن موی سر برای نیست کردن بوی بدن برای فربه شدن برای خراب شدن همچنین برای بیماری گرده و بیماری مردانه و زنانه و شما کمک میکند از نام کانال مهراب پرو سلام فرستید تخفیل اجور حتما به دست میاره رقم ها در روی اکران салом ва боз ҳам салом тамошобини азиз ва подписчикони ҳамеша интизори мо барномаи рӯбаруро кушода эълон мекунам инак дар барномаи рӯбарӯ меҳмони барномаи мо ҳастанд як духтари бисёр ҳам паричеҳра агар ёд дошта бошед филми меҳроб қаҳрамони филми меҳроб оне ки дар роли духтари деҳотӣ нақши зебоеро бозида ҳамагонро мафтуни хеш гардонида буд имрӯз пайдо кардем ҷустуҷӯ кардем ва даъват кардем ба барномаи рӯбарӯ дар рӯбарӯи шумо ҳастанд марҷона бону пеш аз ҳама марҷонаро ба барномаи рӯбарӯ хушомадед мегӯем ва биёед бишнавем ана ҳамон хотираҳову зиндагии имрӯзаи ӯро чӣ ҳол доред ташаккури зиёд хубам шумо хубе накардистан ташаккур мебинам ҳамон зебогӣ ҳамон чеҳрае ки чанд сол пеш тахминан 10 сол бошад ё 8 сол пеш бошад дар филми меҳроб буд ва дигар нашудед зиндагӣ чӣ гуна аст хуб ҳастед ташаккур хубам тамошобинони азиз дар нақши духтари деҳотӣ бисёр як нақши самимиро бозиданд ки ҳамагон то ба ҳол ин филмро фаромӯш намекунад ва агар касеро аз ёдаш рафта бошад дар он филм шабнами собирӣ ҳамчунин буд баҳриддини сабур муаллифи ҳамин филм ва инчунин марҷона бонуну дар нақши духтари деҳотӣ бисёр ҳам филмро зебоӣ бахшида буданд суҳбати гарму самимии мо дар толори мебели акрам баргузор шуда истодааст ва агар шумо мехоҳед барои хонаи худ ё коргоҳи хеш аз чунин мебелҳои шинаму зебо дастрасӣ пайдо кунед пас метавонед ба чунин рақамҳо занг занед дархост кунед марҷона бону ман барномаро ба шумо эълон мекунам мебинед дар ин конвертҳо саволҳо пешниҳодҳо ва шартҳо навишта шуданд агар шумо мехоҳед ки ба кушода онро хонеду посух гӯед ба чашми тамошобини мо назар кунед агар кадом саволе ки ба шумо нороҳатӣ мебахшад ва шумо тариқи ин асбоб метавонед сӯзонда хокистар кунед розӣ ҳастед бале пас шурӯъ мекунем як лифофаро шумо мегиред дуюмаш ро ман пешак мегирам мегум ки акай рустам ягон савол агар хато боша ё ки мара сахт бираса хатаъло мезанам аҳсан мегӯем ташаккур мегӯем ва фикр мекунам ки саволҳо аз доираи одоб берун нестанд ва ҳарчи ҳаст посух бояд гӯед марҳамат посух мегӯед на ин хосияти бад аст чунки аввалин саволе ки аз лифофа берун шуд онро марҷона бону оташ мезанад ба ҷуз марҷона касе намедонад ки дар ин лифофа чӣ навишта шудааст ва шумо метавонед онро бемалол оташ занед ва ҳар чи ҳаст хокистар мешавад лифофаи дуюмро интихоб мекунам ман навбати ман аст ва биёед бибинем дар инҷо чӣ навишта шудааст биёед ман аз байн мегирам ки савол хуб бошад ва посухашро бишнавем оҳо савол аҷиб аст савол сода аст осон аст ва фикр мекунам посухашро мегӯед ошиқ шудаед бале ба кӣ чӣ кора аст дар гузашта буд фақат нагӯед ки ҳамон меҳроби филми меҳроб кист ин нафари хушбахт ки шумо шавҳарам шумо айни ҳол зиндагии хуб надоред не ҷудо шуде фарзанд доред на чӣ сабаб шуд ҷудо шудед нофаҳмиҳои зиндагӣ якдигар нофаҳмӣ ташаккур мегӯем ва аз ин зиёд намехоҳем ки ба иззати нафси марҷона бону расем ва ҳар чиз буд онро гуфтанд дигар ошиқ нашудед на чаро фикр мекунед ки ҳама мардум мисли ҳамон аст вақте ки ба фикри ман агар як марди дигар пайдо мешаваду мегӯяд ки ман туро дӯст медорам ман фикр мекунам гапҳо ҳамаш такрориянд
باز دروغ، باز فریب. یعنی شما یک مرتبه الکی از حیات گویا که شته خوردید و دوباره هیچ کس رو باور نمیکنید. نه. دنیا با امید است. من فکر میکنم که نفر دیگری پیدا میشود که شما رو خوشبخت میگرداند. تشکر میگیم و لیفافه دیگر نوبت شماست. مرحمت. میشنویم و فکر میکنم که اینش رو میخونه. مرجانا وقتی که شوق و هوس سرایندگی شما رو روی صحنه آورد، اما وقتی پدر و مادر از انتخاب کسبت راضی نیست، آن وقت کی رو انتخاب میکنی؟ در واقع وقتی شما با جدای سند رو آوردید، چی در فیلم ها نقش بازی و یا چی به سند برآمدید و هنرنمایی میکنید، وقتی پدر و مادر راضی نباشند شما کی رو انتخاب میکنید؟ شوق در دلتون چنان علنگه میزند باید هنرتون رو سیقل دهید. بله، نیکیم انتخابی. وقتی که والدین راضی نبود، در فیلم مهراب وقتی مرا تکلیف کردن، نمیدونستند فیلم چه خیلی است، سناریو چه خیلی است، مضمون فیلم چه خیلی است. اکی بردین صبور سناریو را به پدرم پیشنهاد کردم. اون کس خوندن، دیدن خیلی فیلمی نغزه، فیلمی مطابق به همی زمانه خوبه، راضیگی دادن، زید نشدن. وقتی که رو به سرایندگی آورید و گفتن امانت که مرجانا بانو نیز همچنین سراینده هستند و بسیار سرودهایشان طریق یوتیوب برآمده است. وقتی رو به سرایندگی آوردید چی گفتن؟ البته هیچ پدر مادر نمیخواد که فرزندش هنرمند شود. وقتی که در دل شوق شور است، اون رو نمیتوان پنهان کرد. تشکر میگیم. احسن. نوبتی من است. بیاید لیفافه دیگر رو من میکشم و میبینیم در اینجا چی نوشته شده است. سرود دلنشینی که به نزدیکی طریق یوتیوب همگان شنیدن، اون رو میخواهیم که با صدای زنده زمزمه کنید. حسرتی بیگانگی کرده ای دیوانگی، کی تو بسازی طرب کلبه ویرانگی. اوه که اگر برسی تو به فریاد من، گل بدمد بر ره خانه ای آباد من. بهترین انتخابی شماست. مرحمت. انتخاب شماست. باز محکم بود. ما میگذاریم، میبخشیم و صدایتون خیلی خسته مینماید. وقتی که من خواستگار میشوم، پیش از توی به من چی اسلوبیا میمونی؟ در حقیقت وقتی که من یا اینکه نفر دیگر به شما خواستگار میشود، شما چی میگویید؟ چی اسلوبی پیشش میگذارید؟ چی شرط ها دارید؟ اولا شرط میگذارم که به صنعتم کاردار نشود. قبولم کنه، خیلی قبول میکنه، با همه کم بودیه یا که بهبودیم قبولم کنه. قبول. اصلا نمیخوام شوهر کنم. برای چی؟ نمیتونم. شما با سری تنهایی میخواهید از این دنیا روید؟ نمیخوام شوهر کنم. حالا هم دلماندگی بله هست رفت نشده. بله و دوباره پیدا شود؟ میشه خدا میده. تشکر. و اگر نفرانی خواستگار میخواهید که دل مرجان رو به دست بیارید و چند مدت او رو اول با واخوری ها تکلیف کنید و با جاهای خوب و خوشروی برید و دلش رو نسبت مرد گرم سازید و بعدا شاید راضی شود. همین گونه. تشکر. انتخاب نوبتی من است و بیاید من میبینم در اینجا چی نوشته شده است. مرجانا بانو نقشی که در فیلم مهراب بازی دید و همگان رو مفتون خوش گردانیدید، میخواهیم انمون مونولوگ یعنی پرچه که انمون فیلم رو که طریق نوار به مهراب ابراز می‌دارید اون رو با ما تماشابینان پیشنهاد سازه. وقتی که مهراب مرا میگه که مرا انتظار باشین، من میرم شهر میخونم میام حتما توی میکنیم، من با مهراب وعده میتیم که انتظاری سنگینه، انتظارت میشم، نه که همون طبق سناریو با وعده خود وفا نمیکنم و به شوهر میبرم. یعنی در اینجا شما
бевафоӣ карде? نه البته پدر و مادر والدین مرا مجبورم به شوهر میتین вақте меҳроб бармегардад برمیگردد الکی من شوهر دارم ташаккур. бисёр як филми тарбиявӣ аст, як филми ҷолиб аст ва агар шумо аз ёд бароварда бошед ба шумо огоҳ мекунем ки ҳатман тариқи ютуб оро тамошо кунед. интихоб навбати шумост. марҳамат. мебинам саволҳо кам монда шуданд ва биёед чӣ буданд. оҳо, بله جا شرط گلبزمه тамошобинони азиз, азбаски шарти барномаи мо гулбазм аст ва онро ман ҳамроҳи Марҷона бояд азодаш бароем. ва тамошобинони азиз, биёед шурӯъ мекунем. аввалин шуда гула метун ба дастат. фаромӯш накун ки ошиқит ҳастам. گل دادی به امید بچه نشه ناامید آرزوی یگانه هم میخواهم بخت سفید ташаккур. гул бичин, тоза бичин, барги гул хазон нашавад. ёр бигир, дида бигир, дар дилит армон нашавад. گل در بالا شیفنیر قدت رسه میگیری ما دخترای نشتیگه زورت رسه میگیری ташаккур мегӯем ва биё дигарашро ман мегӯям. гула доди бериша, ҳеҷ накарди андеша, ба ин гули додагӣ медонӣ дар хона мара янгат мекуша. گل دادی برشه هیچ نکدی اندیشه با ای گلی دودگی دیازنت مرا میکشه ташаккур. ин буд як шарти барномаи мо ки гулбазм унвон дошт ва мо аз удаш хуб баромадем ва дар ин шарт касе бой надод. биёед ташаккур мегӯем ба Марҷонабону Минбат. саволҳои дигарро навбат навбати шумост. не, навбат навбати ман аст. бале. савол чунин аст. зебогии Марҷона хироҷи як мамлакат аст. бо ин қадар ҳусну ҷамоли зебо дар ин момент шавҳар доред? نه чаро? дӯст дошта чӣ? نه нағзида чӣ? هیچی نداره гап мепартофтагӣ чӣ? بسیاره вале интихоб накарде. интихоби аниқ накарде. Не. ташаккур мегӯем ва биёед саволи дигарро шумо мегиред. мебинам ки дигар саволҳо натухта истоданд ва Марҷонабону яъне ки дилашон بسیار гарм шуд. صحبت جالبه кӯшиш мекунем ки дигар насӯзонем. برای چی اکر رستم خیلی سوالای بزیب می نویسی؟ чӣ магар ба ҳаёти шумо дахл надорад? نه دخل ندارد ایره آتش میزنه пас тариқи анъанаи барномаи мо шумо ҳақ доред ки онро оташ занед ва борони қаҳру ғазабро ба сари ман ҳеҷ гоҳ нарезед. گفتگی بودم ده آخری برنامه تیاری تبین ин синтетика аст. агар ма Та оташ оташ занед мезанам. сразу дар мегирам. ташаккур бигем ва лифофаи дигарро ман мегирам. биёед бибинем дар инҷо чӣ навишта шудааст. шуморо тез тез дар тарабхонаву ҷойҳои дилхушӣ мебинем. магар кор мекунед? بله میروم همراه دوستان رفیقام دوگانه هایم نه بسیار نمکن به کسی مانند کردیم шояд ба кадом рақоса ё ки сарояндае монанд карда бошад. شاید ба маҳфилҳо, ба банкетҳо шуморо даъват кунанд меравед? بله ташаккур мегӯям. шояд дар ҳамон ҷо дида бошам. биёед навбат навбати шумо аст. марҳамат. се лифофаи дигар мондааст ва яке онро шумо мегиред. посух мегӯед. شهر در نقش کلینیکی در حیله گم است و خشتمانش را پیسه نمی کند نقش بازید беҳтарин шарт аст ва шумо ҳамчун актриса аз ҳунари ин касб мебароед. пас порчаяке нишон медиҳед. хола безор кадинеки намемони хов кунем намемони зиндагӣ кунем рӯзу мети тамоман накуни кора чӣ кор карда бошад? уха ҷанг мекуна ки пихе корора ки ховравӣ намемонад пас шумо нотарсида барои хуштомад ҳамин гуна мегӯед? бале албатта ин нақш буд ташаккур мегӯем. дар ин ҷо марде ки дар зиндагӣ бо шумо зиндагӣ мекунад шояд ӯ гунаҳгор бошад ки лаҷоми шуморо накашида. агар чунин занҳо ба дасти ман рафтанд. ташаккур. ва биёед лифофаи дигарро ман мегирам. дар ин ҷо чӣ навишта шудааст? ҳарчи боду бод мехонем. Марҷона пул дар ҳаёти шумо ягон рол мебозад? меган ку бепул суханат асар надорад ҳоле ки ту дори ханда ташаккур. яъне ки пул дар зиндагии инсон албатта лозим аст.
به پول باشی قدر نداری، پول داشته باشی قدر میکنن. زندگی امروزه ما همه خشیدگی. البته من دنبال پول نیستم، لیکن فکر میکنم، میبینم، میآموزم، برای خود من همین فهمیدم که پول البته نقش مهم بازی میکنه در زندگی. تشکر. تمام پرابلم ها رو همین جناب پول میتواند ریشت کند. بله. لفافه آخر مونده است. نمیخوام جواب. مرحمت، حق داره. و میبینم که چندین سوال ها از جانب مرجانه سوزانده شد و این آخرین سوالی بود که در کانورت جای داشت و پاسخش را ما نشنیدیم متاسفانه. تماشاچیان عزیز، این بود صحبت صمیمی ما با مرجانه بانو، اکتریس سراینده هنرپیشه. و تماشاچیان عزیز در روبروی شما قرار داشتن مرجانه بانو. بیاید تمنیات مرجانه را میشنویم و با همین برنامه را حسنی انجام میبخشیم. مرحمت. به همه تماشابینان کانال مهراب رو اول سلامتی میخوام، خوشبختی میخوام و چی در داخل چی در خارج کشور باشن و همشون سلامتی، بردباری، موفقیت تمنا دارم. تشکر زیاد. زنده باشید که دعوت ما رو قبول کردید و مهمانی برنامه روبرو گشتید. تماشاچیان عزیز، تنسیت خانه آباد باشید. برنامه‌های جالب و دیدنی ما در پیش هستند. خیر. سلام دوستان، برادران عزیز. در کانال دلیر افیشال کنکورس رفته شده است. در این کنکورس 3 نمود ماشین‌های قیمت‌بها جایزه است. نرخ هر یک چیپتا 300 روبل. اگر شما می‌خواهید که در این کنکورس اشتراک کنید، پس عقب نمانده تستر هرچی زودتر میتوانید بلیت خرید. دلیر افیشال اسپانسری برنامه‌های ما میباشد. اگر شما چیپتا نمیخرید، کنکورس به اشتراک نمیکنید، پس از نام کانال ما حتما سلام نویسید، لایک گذارید، پادپیسات کنید. هزار رحمتی کلان برای دستگیری و برای ما رو فهمیدن.